Eso somingisela umgalano FM komandlela kwamkela kwalo ngisala station shirko nhlakano namuhla msumbunuko siku ileria rabo khumenongo ra n'wetile nyanyankolo na magidibere makume mbiri mone mina nikhalanga pet matebula ni ngwana smart wa gym wa xitango maxingitano wa cacana makunala wa ndandadzi hitaka wena twi hirila a studio 1 a Giyani mingiselo me kwalo ngisela ruko timhaka tingani na swi tiva ku timhaka ti telela Afrika-Dzonga kusuka ka timhaka ta ku tiyiselana loko swi ta ka timhaka ta swa politiki na ku tiyiselana loko swi ta ka timhaka ta ku vona leswaku sweswiwani i nguva ya tipolitiki swo vula ntsena ku vanhu loko va vulavula loko va endla swo endla va va kha va tiyingisela ku ya mahlweni hi ndlela yoleyo kambe ke i timhaka leti lava ku twa to kusuka eka wena le ka 0860002543 i nomboro leyi nga ta yi tirhisa kasi u nga tirhisa na machevula gp@sabc.co.za timhaka leti u nga tikhoma ku nga va ku ri tihi vasapu veri haikho i nkarhi wa ku holobye va hetelela va teka xiboho xa ku pfariwa switichi hinkwaswo swa police kumbe switichi hinkwaswo swa maphorisa ku tiyisisa na ku vona leswaku ku hetelela ku va na vuhlayiseki ka switichi leswo swi nga ri ku swa xiyimo xa kahle se xivutiso ku va leswaku loko se va fike kwalano va nga va susumete yini ivi lava sesi byi komba leswaku va susumete hi mhaka ya ku veni vona holobye va kombisile kusuka le ka huvo yo endla milawu leswaku vo va tirhela kaya lexi endlaka leswaku va tirhela kaya i timhaka ta leswaku va ha ri na xiphiqo loko swi ta ka timhaka ta ku muako lowa wa Telkom Towers u tikomba u nga yimangi kahle kumbe u nga ri ka xiyimo xa kahle loko swi ta ka timhaka ta ku va va kota ku va va amukela vukorhokeri hi ndlela yole kasi i mhaka leyi yi nga ya nkoka ku va hi landzelerisa ku ya emahlweni hi ndlela leyi ya ha ri ku tirheni hi ndlela yaleyo ka nongonoko wa hina Afrika wa vulavula timhaka leti ta ti-poll leti humaka va ku he sweswiwani ku languteriwe ku vandla ra ANC ri nga hetelela ri kuma tinhlayohlayo leti ku va ku langutiwe yini ku lava ku fikeleriwa yini hikokwalaho ka yini swi ka swi phikelela hi ndlela leyi nako laha va endlaku koho poll leyi va endle kwihi lava hetelaka va fika ka xiyimo xolexo xa ku sweswiwani hi ta fanele hi mi tivisa ku hayi vandla leri eka poll leyi ri ta va ri yimisele vandla leri ka poll leyi ri ta va yimisele leswiya hi ndlela yaleyo i nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela eka ku haxela twik suka studio 1 a Giyani nhlekani lowu ni na ku pfumela ku ri na we kwalonga ko u yime ku lunga ku lota hi byela ku timhaka tingani leti u nga va ka u hi khomele tona Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM u humelerisiwa hi ncindani Eric Mavasa kasi ke u kandziyisa rito ka 0657443911 kumbe u hi bela riqingho ka 0860002543 sweswo swi endla leswaku mina na wena hi kota ku va hi twa ku laha hi fambaka ko hi nga va hi kha hi famba njhani hi ndlela yoleyo tsundzuka leswaku hi ravu ku ta va ku ri ravungani kambe ku na siku leri ra 22 ra n'hweti leyi ta va kha hi ku tisela nongonoko wa Afrika wa vulavula hi kha hi languteka timhaka ta siku ra sava ra vuvabyi bya rifuva se u nga kayeli nongonoko wolowo kambe a hi mutweni ni mingiselo me timhaka ta n'we ti ri yini kwala mi nga ko 0860002543 i nomboro leyi mi yi tirhisaka kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 nongonoko i Afrika wa vulavula a hi ri tekeni riqingho rorolero ntirhi timhaka hi totoleto ti hangalakini hi ndlela yaleyo ti le ku vulavuriweni hi ndlela yaleyo wena u ri yini ke kwala u nga ko hi tihi leti u nga tikhoma hi tihi leti u lavaka ku va hi ti yisa emahlweni nhlekani lowu eka timhaka totoleto kambe ke imani nga si teka riqingho rero ni sungula ni ku na khensa swinene eka n'we mi nga kota ku va xiphemu xa ntirho lowu a hi ri ka wona le ka ribungwane ku heleketa nhenha ya hina Lieutenant Colonel Maluleke se lexi ni nga xi vona i ku ma yingisela ka ma yingisela swinene yo mhaka na rirhandzu ra n'we ri tikombile ku hayikho ma hi rhandza swinene tanihi xitichi xa n'wina se ni vula tani na mehe ni ri na khensa swinene seketelo wolowo 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM
Iswa so mingisero mngana lona FM na kuna Afrika wa Vulavula. Ai kutu mingisero men 0860002543. Chana ngongulo wena uri yini ke eka timakati kumeti letunga baka urina ton. Ai ringete ni kutwa ko inga kuma mingisero sungula nhlakanlo hitwa ku yita na tlhelo ri ratumaka ke. Nhlaka. Ai tata na balo Giyani. Mina ni Mathebula papa. Oh so alanga. Ai. Mathebula zi anompfuka mavomu kuri mvula mpfukile ikhalanga. Epfukele ngobona mirini n'we. Mina no va na xikombelo khalanga mi hi pfuna tanihi ku va mi ri tirhe ngopfu ka leswa department ya education. Xikombelo xa mina hi lexi khalanga. Le ni tshamaku kona le ka Phapazela ku na muganga ya ku fika almost 30 laha tiko ri nga ku kuleni ende xikolo ko va xin'we xa primary na ya primary ku nga Guwela na secondary ku nga Ximun'wana. Challenge ya mina vana vo tala van'wana va fika na lava tshikaku xikolo ku ri ku distance ni nga mi nyika xikombiso xexo xa practical loko mi tiva ka Malamulele ku ma ku tiva ma vona mpfhuka wo suka le garage leya ka Masingita ku ya kwile ku heleni ka tiko ra ka Xikhelani ka cross ya Jim Jones ma ku vana va fane va woka hi milenge ndhawu yaleyo se ku nga va njhani hi zameliwa skola transport atikweni ra ka Phapazela ku vana va nga hlupheki hi ku kumeka va kha va ya exikolweni. Ni mavonelo ma mina ntwa inga ku vana lava va sunguriseni ka Phapazela ku hava xikolo xa le henhla ku hava high school. Aka Phapazela high school yi kona inga Ximun'wana. Se yi tele lexi ndlaku ku vana va famba ini. Oh yes. No. Mina problem ya mina a hi high school. Okay, tiko ra ka Phapazela ri kulu fumule ku tsandzekeni ka ku okay, ku vona ka mina ntsenga ku a swi fita ku va na ti primary hambi to va timbirhi. Hi ku ya hi ku kula ka tiko mara a swi le ku kotekeni ku fumo aka se mini ku no kambe a hi sunguriseni loko ku mi fika ka ku fanele va timbirhi swi vula ku mi fikelele ka ku vana va le ku dyondzeleni handle hi ku hava ndhawu yo ri enela leyi va fanele va dyondzela ka yona. No vana a va dyondzeli handle ka Phapazela primary xikolo xi kahle xikolo ti-class ti kona ko va problem ya mpfhuka lowu vana va tiko ra ka Phapazela va wu fambaka ku kumeka va ya swikolweni xikolo xi le kule na ku kula ka tiko se ni vutisa ku skola transport okay a swi koteki ku tiko leri ya ri qualify nga mi nyika xikombiso fanele skola transport yi na mpimo wo karhi wa tikhilomitara leti mfumo wu nge loko ku ri na tikhilomitara to nge hi ko ku ngeteriwa ku a ni tshembi ku nga va na skola transport ya le mugangeni wun'we yi jikajika kona ka Phapazela va ku mhaka ya ku luya yi tshama hala magangeni luya yi tshama hala masunguleni kambe hambiswiritano can see tlhelo rorolero kumbexani va lava va nga le ku yingiseleni va ta kota ku va va yi teka mahlweni ku ya mahlweni hi mhaka yeleyo a hi kumeni man'wana hi twa ku va angula va kwini. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Iswa so mingisero mngana lona FM na kuna Afrika wa Vulavula ka mngana lona FM makomba ndlela a hi kuti wena ku n'wangulo wena u ri yini comment maka va ngenini veri ku laveka skola transport eka mugangeni wa eka mugangeni wa ka va ka Phapazela wena u ri yini maka yele kambe kun'wana mingisero nhlaka amukela ka mngana lona FM nhlaka mpfukeni na vaswona pfukeni mjani papa pfukeni man Kenza Kenza na yena swinene loko mi ya kota ku seketela eka ndyangu wa murhangeri wa hina Lieutenant Colonel Matimba Maluleke ma wona a wu mahlweni u tlhela hi kurhula leswi ni lava ku swi vulavula namuntlha muhaxi swimbirhi hi ku hatlisa ngopfu hi xipidi xa rihathi no lava ku nghena hi analogy leyi ni nga yi khoma laha muhaxi hi kha hi ya ka lembe xi radio ku no ku fana na murimi loyi a nga karhaleki ku kumeka a kha a rima a nga swi tivi ku mpfula yi ta hetelela yina kumbe mumu wu ta fika wu hisa swirimiwa na hina a hi karhali wo fana na mina ni karhali ku kumeka ni kha ni tsala ti-email leti yisaka vurhangeri bya n'wina kwalano ku shem a va hi tweli man
a va hi hleketeli va hingetelanyana nkarhi se na sweswi a hi nge karhali hambiloko ri ke ni nghena ka lembe ximali leri hi yaka ka rona hi kuma ku mbewu liya yi wele amaribyeni kumbe yi wele amimitweni a hi nge karhali hi ta kumeka ku fana na murimi hi kumeka hi kha hi haxa ku ya mahlweni leswi ni lavaka ku swi kombisa namuntlha muhaxi i swilo leswi vuriwaka situational leadership hi vone nsayino kumbe swikoweto swo ka swi nga ri kahle a xifundzeni xa KwaZulu-Natal tolweni kunene wa siku hi vona munhu loyi a kha a fambisa ntirho ku nga murhangeri wa mina aka province liya comrade Mavonelo Duma va teka mike kusuka ka kulukumba luya Buthelezi meyara wa le Zululand leswiya hi ku ya hi mina swi vuye swi ni chuhisa swinene hi mhaka ku tiva leswi ti-dynamics ta le KwaZulu-Natal politically ti nga xiswona hi ku leswiya swi nga kumeka swi qeda mincisi wa ku kumeka va sungula ku holova futhi ka xifundza lexiya a va holovi ntsena va hetelela va kumeka va tekelana na vutomi lexi ni lava ku xi kombisa muhaxi i ku nkulukumba lavaya va leka swilo leswi ni nga swi vula laha swi vuriwaka situational leadership hi mhaka ku hi ta swi tsundzuka ku va tshame loko Springbok yi kha yi rhendzeleka na swifundza hi ku hambanahambana laha Springbok va nga rhendzeleka kona instead kumbe ematshan'wini ya ku va premier Nomusa Dovenqube va teka stage kumbe va teka position ya vona kulukumba luya ekumeke a teka ndhawu ya vona hi ku kumeka ku ri munhu loyi a rhandzaka leswi hi xinghezi va ngo limelight swi kumeke swi criticize swinene va swi justifyini is fine swi endeni tolweni hi vona leswi hi nga va na swona leswi ni tsakisaka i ku loko ni kha ni landzelela mahungu tona na madyambu ka leswi hi ngo ti-podcast a va ri ku vulavuleni kulukumba lavaya na mutirhikuloni wa n'wina Xole Ngambi va pfumeleli ku leswi va nga swi endla xihoxo lexikulukumba ngopfu hi mhaka ku a swi endliwa va fanele va swi endle hi ndlela yin'waniwa so leswi swi nga ni tsakisa hi mhaka ya ku ve ri va kombele ku rivaleliwa ka premier Nomusa Dovenqube xikan'we ni ka president hi mhaka ku tona va ri campaign-eni kun'wana kwahala va KwaZulu-Natal so leswi ni lava ku xi kombisa i timhaka ta ku vanhu van'wana va tsandzeka ka leswi vuriwaka ti-situational leadership swi teka sweswi hi le ntlangwini n'wana wa mina ni n'wi vona a kha a endla leswi nga huma ndleleni situational leadership kwalani ni komba ku a ni teki n'wana luya wa mina kwalani vhika ni n'wi mbeyetela ni nga n'wi khoma ni n'wi kokela tlhelo ni nga n'wi toveteli na tindlela mara ni ta fika ni n'wi disciplina a kaya i situational leadership yaleyo so leswi ni lava ku huma hi xona la moyeni hi muhaxi i timhaka ta ku mina loyi na pfumela KwaZulu-Natal it is as good as gone from the African National Congress government hi mhaka leswi na tinhlayo ti kombaka swona hi mpfhuka ku fike phati leri nga MK hi mhaka ku yi ti komba yi hi vutlele va sekreteri na timembara ta ku tala ka xifundza lexiya ene kulukumba Duma na kulukumba Mtolo they must account to that va nga justifya hi ndlela leyi kumbe liya mara ku kumeka kha hi lahlekeliwa hi nseketelo a xifundzeni xa KwaZulu-Natal va fanele va kumeka va swi tiva ku va hi costini swinene mhaka ku va leka leswi vuriwaka situational leadership a hi khale ngopfu loko hi kha hi va twa va vulavula vo fana na vo comrade Mtolo se na ku hlonipha nkulukumba Duma a va ha n'wi hloniphi vo n'wi vula hi viti mukhalabye nkulukumba luya endle swihoxo mara ha fanele hi kumeka hi n'wi hlonipha na swihoxo leswi va nga endla swona na mitweni khensile swinene mingisera khensa swinene tlhelo rorolero i timhaka tin'wana leti kumbexani vanhu va nga hetela ku va ti languta kumbexani ti fikisa kwalaho ka mhaka ya ku kumbexani na to ti-poll leti ti vula swona ke loko un'wana mingiseri a ku KZN yi fambini 0860002543 ni vone na va n'wana va xitichi xin'wana xa television tolo va kha va kombisa ku swi tikomba ngeti vandla ra ANC ri nga teka swo funda swa ntsevu ri lahlekeriwa swinharhu swi endlisa ku yini a ni swi tivi ku va fike njhani ka tipoliti hi swo hi lava ku vutisa swona nhlekani lowu ta va hi ri na vona dokodela ntsikelelo breakfast ku va va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa hi mhaka ya ti-polls hi ndlela yo yeleyo xana wena u angula ku yini 0860002543 wena mingiseri u khome yini kwalaho nga kona nhlekani maxi mpfukeni mingiseri hi pfukile a khensa swinene mpfukeni Afrika-Dzonga avuxeni maxi ti-election letiwani ti ya va tense
Ngaku hi ta va na swiyimo swo fana na the early 90s before hi kuma ntshunxeko lowu va ngo na 30 years lowu nga na swo tala ndzeni ka wona swi ya ku challengeni maxi loko ni ta sungula ni ta va short ni ta va ina point form ka lava vukhongeri a ni to tisanyana ku tsundzuxa ku a hi khongeleni swi tiya a no zama la ku chavisa tiko mara nga ku hi va na situation maxi based on what's happening currently aka ti-election leti tako the ruling party is losing the grip sweswo swa tikomba maxi hambileswi ya swi nga ku swin'wana a swi le ku fambeni kahle kube hikokwalaho ka yini ku fana ku va na ti-situation ku ya leswi mi swi hlamuserisaka swona ti tisa hi yini kasi hi tsandzeka njhani kumbe hi tsandzekisa hi yini ku va na leswi va nge ri hi ku tiyiselana hi tlhelo ra swa tipolitiki exactly politiki ko va nature nyana yin'wana mali ko va maendlelo nyana man'wana vunyana mahlupha tolerance a yi se va na yona ene loko wo ka hi nga swi koti ku yi tshamisisa loko hi nga se ka ti-election leti ya ka tona hi va na challenge leyikulukumba ngopfu na xiphorisa xa hina vo independent bya maphorisa mahaxi na ta ku topic ya siku na rin'wana ya laveka loko se hi ta fane hi faceana na xiyimo lexi nga kona and from where I'm sitting a ni voni hi ku the ruling party na yona ku vula ntiyiso ba endla swilo not based on policy ko va ti-emotions bona ni vo Duma na vo Mtolo loko va endla swilo ku na swilo swin'wana maxi a mi nge swi loko mi nyikiwe speech mi nyikiwe platform mi nga vulavuli just like that loko ri ku mi represent an organization leyi nga na ti-policy mi nga vulavuli based on emotions mi gina mi vulavuli swilo swin'wana sweswi swintsongonyana sweswi Duma na vo Mtolo va nga swi endla laya maxi swi namba swi nyanyisa xiyimo and u kuma ku a hi position ya ANC leswi va nga swi endla laya se yo danger yin'wana ya ku va too much excited or too much frustrated based on what's happening in that tikweni se u kuma u gina u vulavula swin'wana and KZN a yi tiva history ya kona that political tension march leti nga tshama hi va na tona in the early 90s se ti ya ku humeleleni unfortunately ti humelela in the division of ANC loko ti humelela hi ta fana hi cancer man hi ku hayi ti humelerile thanks to swimana man hi cancer man I can't say democracy ya hina leyi nga ku se yi va matured mash loko ANC yi kumeka yi phemeka swo komba ku no democracy ya hina yi hlamurini mashi because ku fane ku endliwa ti-changes hambi ni nga vuli ka ku ngheni mani mara for to be honest 30 years i nkarhi wo leha swinene n'wana wa 30 years mashi i munhu lonkulukumba se democracy n'wana wa 30 years i tintswalo ya leswo ramaphosa va ku tintswalo la I mean hina vile ku nga tirhisiwa vito ra xihina ra xigasa we felt ku a swi nga ri unfair mara loko ri ka party yaliya ku hala va nga kona a swi vuli nchumu mara hina van'wana really it was just an insult so hi kombisa maxi democracy yena yi le kuleni swinene and na level ya tolerance maxi yi u nga ku democracy yena yi le kuleni swinene and the level of tolerance is very yi famba swintsongo and maphorisa kumbe lava law enforcement va va na ntirho lowukulukumba ngopfu IEC sweswiwani a yi swi tivi na ku yimi kwini yi yimele tikhoto khoto hambi yo endla a ruling ka inani liya ya MK na nisikana still political tension ta va high and kuve hi fika njhani ku sele ti-second tintsongo lele ta ya mahungu la misava ni ku tivutiseni ku a swi boha ku va na ku yiwa a court hi mhaka ya MK hi ku MK i MK mkhonto wesizwe kambe loko ko langutiwa a ku nga si tshama ku va na vandla ra tipolitiki va nge i mkhonto wesizwe party not twa nga ku ANC kahle na yona yi ve too much into this much yi tshiki vito leri ya ku ri tirhisa in a broader picture sweswiwani loko se ri fanele ri tirhisiwa hi munhu loyi a ri leader ya rona swo vava mahaxi mara ku vula ntiyiso a swi nga fani ene loko vola ku insista ANC yi la ku stopa MK from going into this election mahaxi swi endla unnecessary tension instead ya ku va consider the goals like okay you know what this guy we expect ANC swoxe leswi va nga swi endla in the history of ANC ku fika sweswiwani i ku va ku expel Julius Malema i mistake yo sungula na leyiwani va endla ya vumbirhi sweswiwani ya ku va Zuma a ve a langwa sweswi a nga swi endlisa swona whatever that transpired is on goal ya vumbirhi and ya ku va cost swinene maxo nemetweni sweswo mingisero mugana lona FM tshemba n'wina mi khumbekaka ka xiyimo xolexo mi ta nghena mi ta angula hi le ka 0860002543 ni kombela ku tsutsumela ka dokodela ntsikelelo breakfast hi twa ku va hi khomele yini timhaka leti ta Paul leti ti va ku ti ri koho ti vutisaka swiyimo swo hambanahambana kambe ke hi nga se endla sweswo a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va emisekweni a hi amukeleni professor kokwani
hlulani Fanuel Mankaisa kaisa so mingisero mkela don FM na kwa Afrika wa Vulavula kwa mkela kolonga ngisala stage le shirko kwa amahlweni ntirni la kubula na mti wa politique kuma mhleri professor Ntsikelelo breakfast kusuka Nelson Mandela Bay University ibo ilaba kubula na bona kaela ngtakat makale tatu Paul na makale titingele ku humeleli na Afrika zonga ehlalo la politique. Prof, good afternoon and welcome to Mgana Lon FM. Okay, shit komba bangasifika na tseri kambe ke hibo antsembisiwe bo ku hibo nna ba ku kuba ni bulana bona sweswi kuya amahlweni tsundzuka mina ndi Giyani muhumelerisi ile Giya ile polokwane se ansikuma hungu rin'wana ro cinca sweswo okay veri baba beke ka nkarhi okay ba okay mane tatwa ku sweswani i sakuyini amahlweni kambe ke ayi ku tumingisero mena na tateka riqingho rero ni twa ku kwalonga ko mwangulo we uri yini loko eka languteka timhaka leti te hi vulavulaka hi to kumbe ti leti u nga va ku u ri na to hi ndlela yaleyo 0860002543 nangona ko eAfrika wa vulavula ka Mgana Lonene FM makomba ndlela hleka inkomo tatana mpfukile hi pfukile njhani papa hi hlayisekile ka I can't mina lexi ni nga xi vulaka hi mavonelo ya mina loko swi fika ka tipolitiki lexi endlaku mi vona vandla lerikulu ra ka hina ri ndlanga ku ra kwata loko van'wani va famba ku famba tihomu letiya ti nga na valandzeri vo tala hi swona swi endlaku ku loko va famba lava vonda ingaku va na valandzeri va kwata hi ku va tiva ku va ya foma ya vopati va famba na va vona Malima va fambile va kwatile sweswiwani ku famba kokwani Zuma va kwata xivangelo nkulu ku va twisisa ku vandla ra ka hina lerikulu ri poyila tiko ra hi poyila loko mi vona maendlelo ya kona ya ri lama loko mu vandla ra ka hina lerikulu mi vula vandla rihi i rihi vandla ra ka hina kasi vandla ra ka hina lerikulu hi leri hi fumaku ra ANC i vandla ra ka n'we ra ka hina hinkwenu hi le hansi ka rona hinkwenu mi vula na vama vaakatiko va South Africa iko hi swona a hi swona van'wana va le hansi ka DA van'wana va le hansi ka EFF van'wana va le hansi ka MK van'wana va le hansi ka Action SA van'wana va le hansi ka Rise Mzansi van'wana va le hansi ka Ximoko van'wana va le hansi ka batele a swona swi mi swi vulaka hi swona hi matwisisele mina ni swi tekaku hi ku hi vona va nga khoma tintambu hina hi le hansi ka vona so ni nga va ni nga swi vekangi kahle ku tsundzuxana vhele ku tshama ku ri kona okay ni khensini tatana i mavonelo ya mina mavonelo ya n'wina himpela makhensi inkombo ta mina dangi tata sweswo mingisero Mgana Lonene FM kuti ku angula ku yini dokodela anlo atsela veri va vekile nkarhi wa kotara ku nga si ba awara ya n'we wena u ri yini ke ni vula professor Ntsikelelo breakfast kambe ke wena u ri yini timhaka hi teto van'wana veri vurhangeri bya nkulukumba Duma le KZN va tsandzeka ku languta xiyimo leswaku xi languta kumbe xi lava ku va fambisa ku yini ivi va hetelela va nghenelela la kumbexana va nga nghenelelangiki kumbexana we nga ta na tlhelo rin'wana hi twa ku u angula ku yini 0860002543 nangona ko Afrika wa vulavula ka Mgana Lonene FM hleka ihlekani botseti ihlekani na vayingiseri hinkwavo va Afrika wa vulavula merini mawa hi ku komisa ni to rhanga hi yale ya Duma ku leswi a nga swi endla swi nyumisa ngopfu especially ku ri ka vandla leri vanhu va tivaka ku a ku ri ra hina hinkwenu a ra ha ri ra n'wina a ma ha ri kona n'wina mina le ka MK that's why hi Friday le ya laha ka kereke ya Pastor Golden laha ka khoniya ka Madosi ya hlangana na President Zuma the following Saturday ya ko ya Selaman Stadium ya Tata Stadium ende tiyela hi vitaniwa so ka ANC kasi swi helele kwihi sorry ku mi kavanyeta mawuwani siku rin'wana loko ni vulavula na n'wina la mi te n'we ma ha ri xirho xa vandla kambe mi ta va mi kha mi seketela MK se namuntlha mi ri yini mi ra ma ha ri kona ka vandla ra ANC a na ha lava ku basa swona ku ka ANC hi le ka ANC leya original leya Cyril a hi kona leya Cyril hi leya ku
yi nga nationalized bank yi nyike vanhu mintirho yi ku loko u ri na NSFAS u hakeleliwa hafu ya accommodation leyin'wana u ta hakela a tivi ku yi kuma kwihi hi leyi ya ku tlhava vanhu swilo swa ku dlaya hi leyi ya ku endla ku yi nga endli mapatu sa hi yona ANC leya khale se MK party hi yona leyi yi tirhelaka vaakatiko hi yona mhaka na sweswi hi ya seselamani hi Saturday hi Friday to hi ri laha a khoneni ya ka Madosi ne le ka Malamulele so kambe a ni telangi swona sweswo bota no henda hi kona mentally ka leswa maendlelo ya varhangeri va ANC va fika va undermine vuhosi bya tiko ku va u fika u vhungela hambi ko va ndhuna hi nga ha vulavuli hi prime minister ya rixaka ra maZulu hinkwawo ku tshame na king ya kona ku nga vulavuli u tlhobyela king ku ya i ntirho wa wena ku fanga ku vulavula wena sweswo a ni swi tivi ku sanction ya kona i yini loko a ku ri minkarhi ya xaka antiko a to a hefemula na kambe a ni n'wina swa vuhosi ma landzelela a mi fanele mi tiva ku sanction hosi yi ndla yini loko xiyimo xi teta a hi hosi yi nga ta vulavula a ni hlamalangi loko ni twi ku ku na vanhu lava mbale mpahla ya ANC ve le swibedhlele na sweswi va biwini hambileswi va ngo va biwe hi nkata ma ni twa ku va biwe hi mabuthu ya rixaka mina swa violence a ni swi lavi kambe leswiya swi nga endliwa hi luya loko va nga dlayangi munhu kambe se wena nga kuma nkoka lowu engetelekeke huma eka MTN Mawani ku nghenelele xichinani la a ni mina ni xi voni loko ni ri la Giyani a ku na kinga mi fanele mi hakela swikweleti swa vanhu i swi kahle loko mi hakerile a na ha kombisa ku violence a ni yi rhandzi especially hina hi kule ku ri hina a ku ri swidyo swa kona sweswi hi democratic hi la ku va na peace a ni yimi na swona leswiya swa ku bukuteliwa vanhu lava a va mbale mpahla ya ANC kambe lowu a nga swi vanga hi luya wa ku ya vhungela prime minister Mike a swi laveki loko mo twa hosi yi kha yi vulavula hambi ku ri xividyini hala ka n'wina mi twa ingaku ya michingela tiyisela mi yi tshika yi heta hambi mo va mi ri ku fambiseni tiyisela mi yi tshika yi heta loko se yi hetile mo ku heyi hi mi twini ndhawu eziti hi ta lunghisa se loko se mi tshamini hi kona mi nga ta kombisa ku laha no chava ku ala hayi a ku ri na TV ku ri na rixaka ku ri na mavuthu a va ta va n'wi dlele loko a ku ri khale ku nge se va na xidemocratic a swi endliwi leswi a ni tiku ANC ya ha ta swi kota ku ya kombela tivhoti kwele ni tsake namuntlha loko ni vona hungu va ku va n'wi benini ku loko ri na mintirho ya swilo swa rixaka ra maZulu a nga ha laveki a deserve sanction yikulu a swi kahle leswiya na tihosi ta hina hambi tindhuna ta hina a hi hlonipheni na loko mi tiva ku a mi vonisani ku na tin'wana mina kwala ka rixaka ra hina ra Machangani a hi voni hi tihlo rin'we ka swilo swo tala a va talangi a nga ku 5 kambe mi nge va twi ni kha ni yima ni va delela mara va swi tiva ku loko hi ri khoneni na pho ni hlamusela ku leswi mina ni swi voni kahle ma loko ku ri mithinini kumbe ka radio ni nge yingisani na vona se please a hi hlonipheni tihosi ta hina a hi va hlonipheni futhi ku hloniphana handle ka ku hlonipha tihosi ta hina a hi hloniphaneni hinkwenu loko hi hambana a hi hambaneni hi miehleketo hi tlhe hi kombisana ku miehleketo ya hina ya hambana laha na laha na laha kambe hi nga fiki la se hi ngo vula ku wena July wa nhloko wena Pete wa gomo wena yinini kumbe hi vutlelana timayiki ku ya leswi n'wi vulaka leswo ya ka vanhu nje a ni ku na leswaku pho mugumana a ni ngheni bala ya tikela mara ni vulavulela tihosi ku tihosi a hi hlonipheni to tswaleliwa but ni mo ni nyika vanhu nkarhi lava va lava ku ya tekela mani a hi yeni hi ya a ni mi te ya mi rhambiwi mo tiyela na hambana na tso okay but Fabien Mawani 0860002543 loko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela loko swo famba kahle ta va kuma profit wa ku kahle kahle timhaka leta ti polls tinsa ku kambe kuna vayingiseri lo enhleka Salangu papa ku podi ritshuri aish Mavonelo xavenge ti imbambazi usukutile bya venge imbambazi ri khari ku tuwa
ivi ri loko ri wa xinuna ri ku nghena maburukwini wo khoma laha i tshika hi leswi ni swi vonisaka swona loko swi ta ka vurhangeri byo karhi loko hi ta hala ka tipolitiki mara mo ni kombisa leswaku politiki a hi matlangwani ene ntirho lowuya wu kahle ngopfu leswiya swa ku no loko i ri ka tipolitiki no hemba wa hemba a ni yimi na swona kambe vanhu va endla sweswo na ku cincacinca marito leswi ra humelela a KwaZulu Natala va vulavurile va makwerhu mara mo ni ta hi hlanguti rin'wana ku swi nga ta nyangata hileswaku van'watipolitiki lava va nga ni ku ni yingiseleni sweswi ku hava prescription kumbe tsalwa leri nge loko i ri n'watipolitiki loko i vulavurisa leswi na leswi ko va na tsalwa ntsena ra ku vula leswaku i khomi leswi na leswi mara ku fafada na ku phyaphyara na maendlelo mo huma ndleleni a swi tsariwangi helo ku loko xiyimo xi tetani u huma so kumbe i vula leswi kumbe miyela kumbe vulavula mara a hi teni ka ku swi lava u vulavula kumbe ku acta kumbe ku tlakuka i fanele i languta ku xiboho lexi i xi tekaka loko i vulavula kumbe swiendlo swa wena swi veka tiko eka xiyimo xa njhani hambiloko swilo swi tika mntu un'wana vulavula hi ku nyanyuka kumbe ku va frustrated hambi swi ri tano mo ni vula hi xilungu loko hi leswi va nge i political calculation i fanele i languta ku loko ni ku swi nga tshika swi ti mina politiki ni tlisa ngopfu khalanga hi nga vulavula ri za ri pela hileswaku swilo swa kona a swi prescribe wangi kambe va ku lota ku i kota ku tiva ku ri loko i ri n'watipolitiki laha i miyelaku kona switandzhaku swa kona hi swihi ivi se i hlela ku laha ni vulavulaka kona switandzhaku hi swihi ivi se i hlela ivi kun'wana i teka middle ground kun'wanyana ma ha tsundzuka hi hamba hi tseketsela former president Mbeki ku ri no va na quiet diplomacy a va swi tiva ku swin'wana loko no vula hileswaku loko munhu a nga vulavulangi vanhu vo speculate ma loko wo za i endla swilo kumbe i vulavula se va tiva position ya wena ku leswi i vula ene swi ta ku landzelela i za i nghena xigodyani ene xigodyani lexi hi vulavulaka hi xona hi vulavula hi nhlangano wo saseka wa ANC laha varhangeri va kona van'wani vo ngo pfuka va phyaphyara va tlhela va endla swilo va nga tihleketangi ene damage control ya kona a KwaZulu Natal hambi yo ndliwa leyaku ANC a yi tshami hansi va vitana provincial council va vulavula ivi va issuwa statement damage yikulu na IFP hambi yo endla sweswo mara damage yi kulukumba ngopfu kambe sweswo swa fanele ku swenkiwa ivi va nyika a joint statement va vula ku hatisola kumbe va vula sweswi va nga ta vula swona hayi ya ku le ku katika khalanga ni mana n'wina namuntlha katika ku yo potri tshuri ana hi dyondzi yini na kwala ka ku dyondza awu 0860002543 hikokwalaho ka yini i fanele tshama ku ri na hoyi ma hambana hi miehleketo wa vandla riri u va vandle leriya mi ti tshamela ndhawu yin'we loko mi huma mi ya vhotela mavandla ya n'we hi ku hambana ka wo swi nga voni nchumu a hi tweni nin'wana mi yingiseli nga siya mavhengeleni hleka hayi sivara amkhensisa xikwembu xa swi vona matsonga machangani va vurile va ku mintirho ya vulavula a ku vulavuli ku vulavula ntsena hi nomo swi lava ku vonaka na hi mintirho yinene leswi ka ku vulavuriwaka swona kusuka hi 1983 1990 hi ta ka sweswiwani nga ka 2024 hi nge vuli swilo leswi nga endliwa le KwaZulu Natal hi Sivoniso Duma na masarani wa yena leswi va swi endlaka va hlawuriwile vanhu va lava ya kwale hi ti-branch endyangu loko vanhu va muti va sungula ku kompetelana hi tintiho moni mi nyika xikombiso xi hatla xikulukumba a nga sita miyeni wa n'wina a hi vuli loko hi vulavula hi ku nhlangano wa hina minkarhi hinkwayo sivara wa mina Pet Khalanga i tshama a karhi a vulavula i tshama a karhi a vulavula a ku hi fanele hi tolovela ku tirhisa marito loko vulavula hina i katsa na va mani na mintle kahle ngo loko mi swi veka rivaleni ku na mitlawa yo tala ya tiphati sweswiwani a ku hava phati yi nga va matimu phati yo karhi tanihiloko na mina ni hlaya xivongo xa ka hina xa ka Mvuvu kambe loko ni xi hlaya xa ka Mvuvu ni n'wana Mvulu wa vhiki ni nge vuli vo tala hi nga vuli ku phati ya hina se leswi ni nga vula ku xona political tolerance leyi nga le KwaZulu Natal leyi na vona van'wani va vaseketeri va African National Congress hi le meni nga yi vhotela hi 1994 ni le Maliboro na tirha Bramley John a va swi koti ku tiyiselana loko se va ra Pet Khalanga ni hambana na n'wina hi mihleketo hi mavulavulele munhu wa ku tshama nga ha ku hlamuli hi swivara hi radio yinene radio
loko ni nga hembi namuntlha ni tlangela ku ni na 38 years ni kha ni vulavula ka radio hi ku ni vuri mativa ni kombela mi ni khomelani kwalani ku ni sungula ni hundzisa xichinani lexi xi nga mi kavanyeti hi ta kota ku twa tlhelo rero sweswo mingisero Munghana Lonene FM Svar yanani mahlweni ku suka ka malembe mamele ma ni ma hlayeke loko Svar wa mina Pet Khalang a ta nghena entirhweni hi 2007 a ni nga swi hleketanga a ni nga ri na xivono xa ku ni nga tshika siku rin'wana ku va na nongonoko wolowu a hi wu vitana ni swivoniso leswi ku nga ta va na ntlhontlho ku fana na leswi nga xiswona namuntlha hikokwalaho ku loko mi fika hi 2007 a mo khomela kambe loko se mi ta teka mi chayela bazi tiko ra ninginika na sweswi ri le ku ninginikeni i ku phete se leswi a ni la ku vula xo ku tlhelela le ka nhlokomhaka leyi ya yele KwaZulu-Natal leyi loko munhu a vulavula aka wireless i vonele ra yena hikokwalaho mi ringete ku hlamusela miyingiseri mi ku i nge ri vandla ra hina hikuva van'wani va DA van'wani va ximoko ku fana na leswiwani va Gazankulu phate hala Giyani ti ri tinharhu ti le ku hlanganeni ti hlengela ANC hikokwalaho ka yini mihlengeri wa n'wina va ANC ku tiphati leti hinkwato top 5 ya tiphati letikulu va hlengela n'wina ti kambisiseni hikokwalaho ni nge loko vanhu va hlawulane hi xivoho va ta namuntlha va ta hambana hi mihleketo loko hi ringeta ku lulamisa hi mavonele va ku a wu fane nga vurisanga swona i heta i nga ha hlamuriwi hi mhaka i ve na vonele ro hambana na rin'wana swi komba ku a wu pfangi tipolitiki u vupfa hi tipolitiki ku va Mandela a vupfe ngopfu tipolitiki that's why va kote ku teka yena luya nkulukumba Gaja Buthelezi moya wa yena a wu ekele ku rhula vandla government of national unity va tlhela va n'wi nyika mfumo ku a rhangela ka home affairs nkulukumba de Klerk a va president wa vunharhu se leswi nga ndliwa hi nkulukumba luya Duma le KwaZulu-Natal a swi hlamarisi i tshamele muti wa koho loko muti ku taniya u ta fanele wa lunghisa va fanele va ti lunghisela vovini va wona ni heta hi ku vula leswi Svar hayi a yiseni mahlweni ka ri hleketaka hi byela vanhu ku mi nga vi loyali ku tlula mpimo ka tiphati mi za mi ya adimitiwa swibedhlele vanhu lava mi kumaka ku va bananile eswisiwana va lava adimitiwaka swibedhlele eswisiwana va lava toyitoyisiwaka eswisiwana inkomu 100 0860002543 nangona ku ya Afrika wo vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tikuya ku n'wangulo lowu nga wu khoma wu ri yihi eka timhaka ta siku ra namuntlha un'wana mingiseri loyi nhleka a ni nga prasanga kahle 0860002543 inhleka putwa mina minjani eko ni vona nga ku swi fanerile ku ri ntlhanu ku ya moyeni ndza mi nyika update mhaka leyi a ni kombele ku pfuniwa hi ya last week ya le The Willows kuthethe weekendini leyi hi ve hi va ni nkateko laha mugangeni hi vhakacheriwa hi vomeyara tolo a va tele timhaka ta ku hambanahambana ta mati na tin'wani ta gezi mara na liya va yi khoma meyara wa ye ku nga Mr. Tshekwa ya hina ya ti-payment budget va tshembisile leswaku hi langutela vhiki leri va ta hakela leswi va nga vula hi nomu wa vona so a ni ku ni ta ka n'we budget ni vuya moyeni ta nyika update yeyo ku ri ene tatana xipala na a va tshembisini na vona ku va ta yi sala ndzhaku se swi vula ku se yile ku tirheni swi ri se yile ku tirheni budget va tshembisile hi nomu wa vona Mr. Tsheko kwale mugangeni a va ta mugangeni straight va hlangane na hina va tshami va kwale va yi byerile ku ri mhaka leya payment ya mhaka ya inana ya paving ni kombela mi langutela vhiki leri so swa n'wena ta swi lunghisa so kambe veri a swi hlwerisa yini a va nyikangi swivangelo budget a va nyikangi swivangelo leswi ni nga vula ni vhiki ra ku hela ku ri ni sweswi va to va n'wi sungula ku tshembisa budget va yi tshembisa ka ku tala ni yi tshembisa hi voho hi tlha yi tshembisa ni director wa technical va yi tshembisa ka ku tala budget hayi sweswiwana a ku rohetsela loko ze swi fika ka xiyanimoya a mi tshembisiwi kambirhi a swi koteki hawa hi ta va na ku khensa ni ta tlhela ni vuya kwala moyeni budget vhiki leri taku hikuva yi tshembise ku ri hi langutela namuntlha ku ya fika ra vuntlhanu then vhiki leri taku ni ta tlhela ni vuya kwala moyeni budget then loko swi tshamisekile loko swi nga tshamisekangi ni ta hlamusela kwala then hi ta kombela ku pfuniwa ku ya mahlweni no nkombo ta khensa swinene
ikhensile buthethe inkombo to mina 0860002543 nanga ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ayi kuti ku u angula u ya kwihi eka nhlekani lowu timhaka ti tele le ya maphorisa ya ku veri switichi leswo ka swi nga ri ka xiyimo xo kahle swi pfariwa hi vasapo swi tikomba swi nga mi vavi ne a mi tinghenini a mi ti katsi ka swesweswe 0860002543 kumbe kandisa rito ka 0657443911 un'wana vayingiseri loyi nhleka kasi xi vula ku xixa xa tirhisona la 0860002543 a hi ku timikisela mina ku u khomete timhaka ngopfungopfu loko hi languteka matshamelo ya swilo mi va twile veri va tshembisiwile le the willows leswo ku vulaka ku hayi ku nga ri khale va ta va kha va hakeriwa hi ndlela yaleyo n'wina vativi na varhandzi na vaseketeri va timhaka ta tipolitiki mi angula vukwini un'wana miyingiseri loyi nhleka enhlekani botpet minjhani hi pfukile minjhani mpfukini mina lava na pressure sa Vulavula a ni ta kombela lava nga na timali na hi kombela molo a Vulavula a ku na molo wa ina Vulavula botpet Precious mina mali yo xava n'we la Vulavula ina mali yo xava botpet timayini ti tela a Vulavula mara vanhu ende na vanhu va tele mativa loko n'hweti herini ka hlangana dorobeni a space a xi enough na vanhu ku va kota ku paka timovha botpet a hi na molo wa enough se ku tsakela ka n'wina mi tsakela ku yini mi tsakela ku hetelela ku va na un'wana molo se mi rhamba van'wamabindzu hi rhamba van'wamabindzu ku a va langutisi a Vulavula va hi ngetelela molo va hi endlela molo va hi endlela molo hi nga khensa ngopfu ni tshemba va kha va swa boha va kha va mitwa van'wamabindzu kumbexana na Munghana Lonene yi ta haxa yi ri koho ku fana na sweswi yi haxaku yi la masingita mall a Giyani masivona masivona Precious khensila ni khensa mina botpet inkomo sesi wa mina gone Ghanafield gona ya ena vitu i rhumele ka X ne a ku ni twakale onge ti ni bakanya la tlhelo timhaka ta scholar transport laha ka Phapazela a ni lo bakanya la tlhelo ku na swin'wana phela a ni loko hi kha hi vulavula a ho vulavula hi nga tivi nchumu ku na leswi swin'wana hi swi tivaku ku na milawu leyi rhulaku kumbe yi landzelelaku ka timhaka ta scholar transport maso se loko va ku scholar transport yi na mpimo wo karhi wa tikhilomitara ku fanele ku fambiwa tikhilomitara to nge se handle ka loko mo vula ku tiko ra ka Phapazela ri kule ku tlula 3 kilometers loko ri ku mbula ku tlula 3 kilometers kumbe xa va nga swi languta hi ndlela sa hi ku mhaka ya ku bakanya la tlhelo gona nga hele mbilu mani nga hele mbilu a hi ku timingisela Munghana Lonene FM nakona ni tsemangi Paradise ku nghenele xichinani ivi ya dropa riqingho ku nghenele xitimani loko u yingisela handset liya leswi hi nga hetisa swona na Paradise hi ta swi twa ku hi lona heta ivi hi kha hi vulavula xinchinani lexiya xi tlanga swinavetisi ntshembo street gone very Ghanafield gona ya ra ni tikela vito leri ka mina ri zamile a swona hi gona 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela khensa swinene loko mi tinyike nkarhi wa ku va mi yingisela kumbexana hi nga kuma miyingiseri wo hetisela hi nga siya mahungwini ya misava ya awara yan'we lava nga tatana hlulani fanwela magayisi nhleka hayi minjhani hi pfukeni n'wina minjhani okay a khensa khale kile mlava botpet botpet kombela ku pfuniwa ma mara leswo pfuniwa a ni swi tivi mi hundza njhani ka muhumelerisi wa mina hi ku hi twanane kahle ku hi nge ndli nongonoko hi kha ni kombela ku pfuniwa ma swi vona ene swi vuriwe kwala ka xiyanimoya xexi hi vayingiseri van'wana ma swi vona na ku loko a va mi nyike chance a mi fanele mi nyikiwe chance a ndzhaku ka mahungu sweswiwana ha ri ka mhaka ya mbita leyi nge le ku vulavuleni yona ma swi vona mara sweswi se va nga mi pfumelela mi hindza vuhumelerisi a redzi ke ni byeleni a mi ku mi lava ku pfuniwa yini botpet ni hlangane na problem swi na mavhikinyana mambirhinyana se swi endlaka ri swilo leswiwani
ni munhu wo ti tirhela leswo swa ti-bolt kwala xilungwini. So siku rin'wana madamu ni kha ni famba ni fike ni jampa roboto yi ri red, ni fika ni yimisiwa hi movha ya white ya ma-JMPD. Va yisa lava instead ya ku va ni nyiketa thikithi va lo fika va ni napa va ni tekela disk ya movha. Loko na ni ya pfula case leyi le ku jikajikiweni a va le ku swi ni tekele enhlokweni swilo leswi hinkwaswo ka swona. Sweswo a va ni byela ku ri ni fanekele ni ya ni lava timbhoni ta vanhu lava ni ri na vona le ka movha swi leha swa kona. And then loko sweswi ni va lava sweswi va ni jikajika va ri ni vuya hi nkarhi wa ku tirha ka masiku ya ku tirha ka vhiki loko ni ya a ni va kumi. lava va nga teka disk ma va tiva vona mavito ya vona? Va suseti name check loko va ta va fika laha ka mina cause nga ri intention ya vona a nga ri mhaka ya ku va fika va ni nyiketa thikithi ku ri mhaka yo fika va ni napa. Registration ya movha liya va famba yona ma yi tiva? Nina so sweswo hinkwaswo na loko ni ya pfula case ni yini cause ku pfula case swi ni tekele 4 days maphorisa ma kha ma ni jikajika laha ni nga ve ni hetelela ni nga ha titwi kahle ni ya xibedhlele doctor a ku fanekele ya pfula case. Vona okay. So sweswi ni pfurini case loko ni pfula case na vona maphorisa ni vele ku ni jikajikela and then loko ni kha ni pfula case va humesa marito ma ku phela ku pfulela case I pfulela phorisa rin'wana a hi swilo swa simple. So I case yin'wana ya ku ya tika lero hi ndlela yin'wana ku va ni kota ku pfuneka nga ri swilo swin'wana swa ku swi ta tika too much. A swi hluphi sweswo and a swi tiki phela i ya ka ku na xiyenge xin'wana xi langutaka maphorisa xa IPD kambe ni tshemba va ta teka nomboro ya wena kwaleyo hi ta kota ku vona ku hi ku pfuna njhani ku ya mahlweni. Khensile swinene mingisero me I mina yeta ku phela wara yan'we a hi kumeni mahungu emisava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa Gayisa. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula. Ya se xikweleti xexo a xi vangangi hi vatirhi protect vangi government so va nga va panichi because sweswiwani ma ta ku ri 50 rand yo xava xinkwa yo xava malofu mambirhi ntsena sweswiwani ma swi vona swilo swi durheni. gezi ra kona I tirhisa 15 days ri vuya ri 1.5 I nga ri kona hi December I fambi hi ti 15 ta December I ye kaya I fambi hi ti 1 loko u nga statement lexi ku I tirhise 1.5 from the 1 up to ti 15 ma swo swi njhani and hi ti 15 ta ti fuki papa nampundza famba ni na madamu ani nga ko ve ku famba ku byi kwalani ka light loko mfambile light aka light so na jiza pfuka I 3 light vitu ma fayisi loko hi ta famba swi le swilo swona botre hi kona ku ta korekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911. Sweswi ehlekane wa kahle botpet na muhumelerisi Eric Chindani kwalana botpet na ku pfuniwa mani ya ku vutisa ku mi vutisela le ka masipala wa College Chavani ku swi vangiwa yini ku loko tindhuna ti tsale papila ku kombela Giyani ku ri ta khura mapatu ka switandi leswi swintshwa eve va teka nkarhi wa ku leha va nga pfuli mapatu malama hikuva sweswiwani since hi xave xitandi 2019 switandi swo tala le road days le a ku na mapatu mani a ku na mapatu ene kun'wanyana hi lava ku tirha hi tsandzeka ku tirha timhakeni ta ku a ku na mapatu hi tshetsile misinya ku komba ku ri ku fanele ku ta patu hi ku ya laha hi nga lerisiwa hi kona ku ta va na patu mara loko ni landzelerisa follow up ku komba ku va masipala wa College Chavani a vele ku hlamuleni. Botpet inhlekani loko va sapho vo pfala ti-police station swi endla ku sala 4 kumbe 5 wa ti-police station letikweni leti nga ku tirheni cause swiyimo swa ti-police station a ka ra police station yo vonaka lawa hinkwaswo swi hlakarini tigede ku hava tigede tin'wana ta ha tshama ti pfulekini 24/7 ko va vi ti-police station avo mara a ku na nchumu.
sweswo mingisela mkarhi FM long nkarhi khume timinete ntsena ku phela wona ya khume nharhu hi vuyile ka nongonoko Afrika wa vulavula xiphemu xa vambirhi khensini n'wina mi nga rhumela ti-voice notes ha khensa swinene tolo a ku ri na nhlengeletano ya vaaki kombixini ni nga se nghena ka yona mhaka leyi ma ni sungula ni basisa mhaka leyiwani yi na nkoka swinene mhaka leyi ni yi basisaka ni sungula laha ku timhaka leti ta nkulukumbelo wa ku tekeriwe diski ku babiwile hi maphorisa ya swa le magondzweni ya JMPD hi ta n'wi pfuna kambe hi nga rivali ku mhakankulu la i ku i tlule nawu nawu wa landzeleriwa Afrika-Dzonga ho ka hi nga tivi ku maphorisa na vona a va lo teka nawu va wu veka mavokweni ya vona na kambe wona nawu hi wona wa landzeleriwa loko a lo a tlula robot yaliya yi tshukile ivi un'wana ta hela a ku nga ta va ku ri na nkosi ka vona masvo se a hi landzeleleni milawu robot a yi vekeriwangi ku hayi mhaka ku vusiku hi mhaka ku yini se hi tlula se milawu a yi landzeleriwi hi mhaka yaleyo kasi xa vumbirhi na ha ku kuma hungu ra ku ku hehliwa ku hala mapurasini a va khomiwi a va thoriwi vanhu ni nga ta ku va khomiwi a va thoriwi vanhu va xinuna hi yo mhaka mi kuma ku ni tshame ni vula kwala ka xitichi xexi ni ku na nteni kha ni famba hala ka patu ra ka Mpagani hala ni vona timovha ti tele hi vavasati va kha va huma mapurasini ni hindza va xinuna va tele va ri vukanyini se n'wana ni nyike xivangelo i ri vo ka va nga thoriwi va xinuna ku thoriwa va xisati naswo matholelo ya koho a ya amukeleki na ku ya vulala ka xiyanimoya ni nge ya vula hi swihehlo leswi ni nga swi kuma ku fika sweswi a ni tivi ku swi na ntisi ku fika kwihi se hi ngheneni ka mhaka leyi ni lavaka ku hi vulavula hi yona tolo ku ve na nhlengeletano ya vaaki a Mountain View laha a ku vulavuriwa hi timhaka ta mati na tin'wani timhaka kambe xivutiso lexi tamaka xa ha ri kona i ku ka ha ri na tindhawu tin'wani laha a Giyani a dorobeni vulavula hi va ti-A ti-E ti-F D1 D2 ka ha ri na kun'wana kuma ku mati ya huma kun'wana a ya humi lava hi lave vo i va masipala wa Greater Giyani kambe va vula ku hayikho swi ndliwa hi mupani a ni swi twisisi ku kanjani kambe hi ta twa hi vona va mupani a ni tivi ku mitileni va kona ke ncindani va kona mitileni ni kona muhaxi mi pfukile papa pfukile njhani n'we hi pfukile a khensa swinene mani a hi sunguleni kwalano ka timhaka ta mati tanihi vaaki va Mountain View xiyimo xa n'wina xi njhani kusukela tolo mati ya ve kona hambileswi ya nga famba ri nga sixa ngopfu ya ve kona kusukela va ma 10 ya famba before 1 so namuntlha hi pfuke mati ya ri kona kambe hi ve na problem leyi yi nga sungula khale nyana swi ya kwala ka tin'hweti tinharhu swi nyanya nkarhi leyin'wana a hi kuma mati kan'we kambirhi vhiki vo last year end of last year and the like kambe kusukela eka lembe leri ku ve na nkarhi lowu hi ku hela ka January va Mopani District Municipality va nga endla xitiviso xa ku va lava ku endla swin'wana le Nsami leyi ku na ntirho lowu va wu hetisaka so ku ta va na vhiki leri ra ku rhava mati kusukela hi ti 2 ku fika hi ti 9 ta February so loko ku fika ti 9 teto la ka hina swi nyanye ngopfu ya ve ya nga ha vi kona mati la Mountain View at A la a hi langutele ku ri xiyimo kumbe xi ta va xi antswa hikuva ku ri na ntirho lowu a va wu tirha se hi tshamile swivatano se va tisa tilori ti pfa ti nga vi kona nkarhi wun'wana hi pfuneka ka lava va nga tiborela ya vona mati se kambe ku fike laha ku nga va na un'wana a nga va na xivono xa ku vitana nhlengeletano kwala mugangeni se ku rhambiwile na timasipala letimbirhi va district ya Mopani va tirhaka mati ya vatile MMC tolo na va le Giyani na vo va tirhanaka na mati a va ri kona tolo so hi ve na nhlengeletano so yi ve nhlengeletano leyi hleketaka ku ri yi ve fruitful swinene hikuva hi va vulavurile va hi hlamusela swivangelo
ivi na hina hi vulavula hi kombeta ku ri swin'wana a swi twisisa kambe swin'wana a hi swi twisisi. a hi languteni la ka swivangelo hi mhaka ku nkarhi wu nga hi vondoka hi swikongoma swivangelo veri i yini leswi n'we mi nga swi twisiseki hi swihi? Va hlamusele ku ri mati matsongo lama ya ku huma Nandoni ya karhi ya fika kambe a ya si kota ku va ya phakeriwa hikuva va ha ri ku lunghiseni plant. Se mara ku fike laha va nga hlamusela na leswaku plant ya Nsami yi tirha kwala ka 30 megaliters. Se hi ku ya hi vutivinyana hi nga na byona hi swi twisisa ku ri nkarhi luya loko va ku va lunghisa hi February a yi tirha hi 9 megaliters. Sweswi loko va ku 30 a yi fanele xiyimo xa mati xi antswile lero a hi timhaka ta plant ko fanele ku ri na swin'wana. Se mara ku va mati ya humile tolo va hi hlamusele ku ri ku na swin'wana va nga swi endla va adjusta kwala ka ti-valve and then ya kota ku huma. Se hi kombele ku ri kumbe hi twananile ku ri xiyimo xi ta antswa. Va tshembisile va tisorile ka leswi va nga tisola swona swa ku fana na ku va endzhaku ka loko xiyimo xi nyanyile va nga tanga va ta vulavurisana na vaaki. Se kambe kusukela tolo loko hi twananile va tshembisile loko xiyimo xi ta antswa. Se hi langutile kambe lexi xi nga hi tiyisanyana i ku va mbulavulo wa kona a wu ri amicable swinene hikuva ku fike na laha hi nga twanana ku ri van'wani va vaaki va ta va drafta aka team ya vona leswaku ku solviwa ti-problems leti not at meeting ntsena kambe minkarhi hinkwayo loko to tshuka ti ve kona. So na mukhanselara u kona ward councillor aka team yaleyo and then vanhu va mopani va Giyani xikan'we na vaaki. So hi leswi hi langutelaka leswaku xiyimo xi ta antswa. Xikombelo xa hina lexi nge va xi amukerile hi tshembaka ku ri kumbe ku va hi vone mati ya ri kona kusukela tolo na namuntlha na sweswi ni vulavulaka ya ha ri kona. A hi si tshama hi swi vona ku va singita hi khale mati ya nga ri kona. Khale mi vula ku singisela ri sweswi ni nga hlamusela ku ri minkarhi yin'wana ka lembe leri nga hela ku hela ka rona a hi kuma mati kambirhi hi vhiki and nakona ku ri leswiya swa ku ya ta pfula nampundzu vo ma 7-8 nkarhi wun'wana hi va 9 ivi ya famba hi minkarhi ya ku ringana na vo let's say kwala ka vo 11 2 hours 3 hours yi ya famba. Mi ta tlhela ya kuma ndhaka masiku man'wana kwala ka vo 2-3 days. So a ku ri kambirhi ku fike laha ku nga va kan'we kusukela hi February. Ivi se ku fika laha se andaka loko va te va lunghisa le hi ti 9 ta February laha hi langutela xiyimo xi antswa se swi va west mati ya nga ha vi kona. Okay. No, ni mi twile na khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi nyiketa xiviko xoxolo xa khensa swinene papa. Inkomo. Hi leswi va swi vitanaka ku va vaaki va yimela timhaka ta voho. A ku zangi ku va na xitereke a Mountain View, a ku zangi ku va na nchumba ku hisiwe mathayere hala ku ndiweni vulondla hlengeletano ivi va vitana lava khumbekaka se mati ya va kona. Kambe xivutiso i ku kahle ku endleka yini? Kasi masipala wa Giyani na Mopani ti hambana loko swi ku yini? Lamo yini veri na tatana orders ngoveni milamza nhlekani mi amukereri ka munghana lone? Nhlekani Khalanga kombela ku xewetana vayingiseri va Afrika va Vulavula. A khensa swinene milamzo. A hi tlheleleni nyana ka ntsongo veri xiyimo xi vuye xi nyanya ka timhaka ta vhiki leri ya mi nga ri teka mi ku mi antswisa swin'wana laya a Nsami. Tanihi Mopani mi tiva ku endleka yini? Khalanga ntirho lowu hi nge le ku endleni a treatment works liya hina ya Nsami a wu si hela a ku ri ntirho lowu na hina a hi hlekete ku ta va wu herile ka n'hweti leyi humaka ka yona. Mara swi tikomba nga ri mukontraktara u fika a hlangana na mikhansela ya hlanganaka na yona ngopfungopfu hi tlheleni ra swa timali. Although loko hi ri le vhiki lera ku hundza u tiyisisile ku ta va ku ri na vanhu lava nga ta va karhi va n'wi pfuneta hi vona ku ri loko ya heta n'hweti leyi taka u va a hetile ntirho lowu a nge le ku endleni.
leswi ni lavaka ku lunghisanyana so i ku plant liya loko yi hela khalanga yi fanekele yi va yi karhi yi kota ku basisa mati ya ku ringana 30 megaliters a yi si fika ka 30 megaliters swi nga swi endlela ku ri xiviko lexi tolo ka nhlengeletano ya tolo vaakatiko va nga twa yoko ku na 30 megaliters ya plant 30 megaliters a yi si fikelela kombisile ku ta va na mhaka ya backup generator yi fikile mara a yi si sungula ku tirha because ka ha ri na swin'wana leswi mukontraktara a nga busy a nge le ku hetiseni ku swi endla se leswi hi kotaka ku fikelela sweswi i 19 megaliters namuntlha leswi hi vulavulaka khalanga hi kote ku basisa 19 megaliters hi rhandza ku khensa hi ku na mati lama ya kusuka anandoni va ma pfulerile wa mintlhanu lama ya ku ta hi mugero hi kota ku va yi endla ku ri hi va hi kota ku basisanyana mati ya ku va ya hlayile nyana loko hi va hi karhi hi kuma na mati lama ya kusuka mugereni that is why hi tikuma hi ri ka 19 megaliters mara xin'wana lexi ni lavaka ku xi kombisa khalanga na tiyisisa kwala na mi nga swi kombisa ku ntirhisano wa vaakatiko wa Mountain View ku va va kote ku va na nhlengeletano laha vurhangeri byi nga byi ya vonana na vona i ku Mountain View yi le henhlenyana loko ti-reservoir ta hina ti nga ri ka 40% ku ya ehenhla swi endla ku mphakelo wa mati wu nga eneli ku fikelela a Mountain View leswi swi vulaka ku vutihlamuleri bya ku vona ku hi va hi karhi hi adjusta mati lama ku ya va ya karhi ya fikelela hala i vutihlamuleri lebyi byi nga koho xikarhi ka hina na masipala wa Greater Giyani that is why tata na mitileni wa ku hi lona heta mithini mati ya va koho ko va mhaka ya ku adjusta ti-valve leti a ku fanekele ku ri vutihlamuleri lebyi bya masipala wa Giyani ku va va karhi va vona ku loko ntirho lowu na ya ku na woho ya ku vona ku plant liya yi fikelela ti-megaliters leti yi fanekela ku yi fikelela ka tona vaakatiko va karhi va chengela mati ya lama kumbe va karhi va kuma mati hi ku siyerisana hi ndlela yaleyo se loko xiyimo xi te tani Mlamza ni le ku languteni ka xiyimo xa ku mati yo pfa ya va kona ku ta va na nkarhi laha hi nga ta ku mati ma huma siku rin'wana na rin'wana u ta va koho khalanga ene leswi swi ya fikelela loko hi hete ntirho lowu nge le ku endleni le plantini hi va hi karhi hi kuma mati lama hi ma kumaka anandoni loko mati lama hi va hi karhi hi ma kuma kusuka anandoni like tanihiloko ni kombisile ku ri sweswi hi makume lama ma pfulerile wa mintlhanu hi kote ku ma kuma lama leswi nga endla ku ri hi kota ku basisa 19 megaliters mara ntirho lowukulu i mhaka ya ku va hi karhi hi kota ku heta ntirho lowu nge le ku endleni le ka water treatment works leswi nga ta endla ku hi fikelela 30 megaliters 30 megaliters leyi yi ta endla ku ri mphakelo wa mati wu va karhi wu tlakuka swinene ti-reservoir leti hi nga na tona Giyani ti va ti karhi ti va na mati ya le henhla up to 100%. Leswi nga ta endla ku na pressure ya mati kumbe mphakelo wa mati ku va wu karhi wu fikelela ka miganga hinkwayo sweswo leswi miganga leyi nga le henhla yi va yi karhi yi nga ri ku fikeleleni hi mhaka ku va na pressure yi va yi ri hansi hikuva reservoir yi va yi karhi yi tikuma yi ri hansi because hi disappointed na hina tanihi masipala khalanga loko mukontraktara a tsandzeka ku heta ntirho lowu a hi tibyele ku ri ta va hetile hi December loko hi n'wi nyika extension ya February na koho a hi tibyela ku ta va karhi a hetile that is why last week hi yile le plantini na executive mayor na vurhangeri ku katsa na NMC ya mati ku ya vona ku famba hi laha a nga nyika assurance ya ku wu lavanyana n'hweti leyi taku va karhi a hetisa ntirho lowu u nga sala le plantini backup generator yi koho leswi vulaka ku loko se hi ri na backup generator le plantini swi ta hi pfuna ku na loko hi tshika hi va na load shedding mhaka ya ku basisa mati yi va yi karhi yi nga kavanyeteki na metwa Mlamza swi ta vula ku kambe n'wina tanihi masipala na va masipala wa Greater Giyani mi ta fanele mi tshama hansi mi twanana ku i mani a ndlaku yini i mani a nga ndleku yini ku endlela ku vaaki va ta kota ku swi tiva kahle ngopfungopfu lava van'wani hi ku va Mountain View swa antswa va koti ku va hlanganisa kumbe ku mi hlanganisa tanihi timasipala timbirhi no i ntiyiso swinene kalanga leswi a xi fanekele xi humelela vatirhi va hina na vatirhi va Giyani a va fanekele va karhi va ri ku vulavuleni ku vona ku
i ma controla njhani mati lama ku miganga leyi hinkwayo va va karhi va kuma mati na loko ku nga ri masiku hinkwawo in the meantime loko ya hetisa ntirho luwa mara vaakatiko va fanekele va tshama masiku ya ku tala va nga ri ku kumeni ka mati ene ntirho lowu olovaka tanihileswi va kombisaka tatana ntileni ku after meeting vo lovona mati ya vuya leswi vulaka ku ri ko va mhaka yele ya ku controla ti-valve ku sweswo leswi lava vanhu va ve na woho mati tolo maybe loko hi pfa hi ma-redirector ya kota ku kumeka ka muganga wo karhi ku ri na va tikuma va karhi va kangatela mati va ma hlayisa hi karhi hi mahlweni na ntirho lowu nge le ku tirheni. no ya khetsa swinene milambu bya tlhelo rolero na ku pfumela ku ri ka vula siku rin'wana ku ta hetelela ku va na xiyimo lexi vanhu va nga ta hamba va ku sukusela sweswi se mati ya huma siku rin'wana na rin'wana kumbe ya huma nkarhi hinkwawo wa siku. Hi pfumela ku hi le kusuhi swinene khalanga tanihileswi hi kombisaka hi lo khoma hi tingana loko nkulukumba loyi a tsandzeka ku heta ntirho lowu a kombisile ku ta wu heta mara hi le kusuhi swinene hi vuya hi percentage leyi ti nga sala kule hi le ndzhaku. no a khetsa swinene loko le ka sopa loko hi kha hi vulavula milambu mi nga si famba executive mayor vete n'hweti kumbe timbirhi mi tiva yini ku fika sweswi? A ku ri lana hina a hi hlekete koho khalanga mi ta tsundzuka ku project leyi ya le plantini i project leyi yi nga yikulu ngopfu yi nga khoma ti-project letin'wana leti hi nga na tona ngopfungopfu leta ku nghenisa mati majaratini as long as hi nga swi kota ku resolve mhaka ya le plantini a hi nge koti ku fikelela eka ti-project letin'wana ta le muganga yo hambanahambana laha hi nga koho nge le ku endleni ntirho wa ku nghenisa mati majaratini. That is why na vo va ve disappointed ngopfu loko va kuma ku ntirho lowu a hi hleketa ku munhu loyi u le kusuhi na ku heta wa ha salele nyana hi masiku nyana ku va heta mara commitment hi yaleyo kumbe ku tiboha ka yehe sweswo leswaku loko n'hweti leyi ta ku hela hi ta va hi hetile because u le ka 86% hi salele hi 14% mara ntirho lowu nga sala wutsongo lowu hi pfumelaka ku leswi executive mayor a va swi vula swa ha fikeleleka hi ku a hi va kule ngopfu. Khetselo swinene milambu mi va na siku lenene ku dya ku engeta. Inkomu khala. Inkomu i sweswo mingisero Mugera FM va fambisa sweswo tatana orders Ngoveni kusuka ka masipala wa Mopani ntshemba va Mountain View mi ta va mi swi twile ku xiyimo xi njhani. Mina lexi xi nga ni tsakisa ngopfu hi mhaka ya vaaki va Mountain View hi leswi ni lavaka ku na hina tanihi rixaka hi ku hambanahambana kwala hi nga kona a hi swi dyondzeni ku swa koteka ku fikelela leswi hi swi lavaka handle ka ku ya teka mathayele eka vamakhelwani handle ka ku ya pfala patu hikuva ntsena vanhu va teka xiboho xa ku va na nhlengeletano va vitana lava va khumbekaka ivi lava khumbekaka va ta eka nhlengeletano yoleyo. Kasi yin'wana mhaka leyi ni lavaka ku twisisa yona i ku kumbexana ka masipala wa Greater Giyani i timhaka ta xo sungula ku na tirobot leti ta laha nursing college nga ri se lembe ro hela ti nga ri ku tirheni ni le ku kumeni swivilelo kusuka ka vaakela un'wana hi hehla na ku tlumbiwe na munhu kwalaya a ni tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi kambe xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini ti nga ri ku tirheni tirobot toleto se ku ka ku hela na lembe ku xota xipanara namba 13 kumbe 6 kumbe yini. Yok xin'wana i ku ni nga vutisiwa timhaka ta ku veri tilayitsi leti ti nga vekeriwa kusuka le a welcome to Giyani tilayiti ta tlhelo rin'we le ta tlhelo rin'wana tilayiti swi nga va swi vula yini xiphiqo i yini leti ta hala ka welcome to Giyani ya ka Malamulele ku lo byi se kumbexani loko ka hi lulamisana ngonoko lowu na muhumelerisi a ni hlekete ku ta va ka masipala wa Greater Giyani a ni ku ta vheni va vutisa na swona kambe ke ku vuye ku ta va Mopani kambe ke yaleyo mhaka mingiseri wa Mugera FM i mane hetisela hi leswi ncindani ni kume hungu la kusuka ka un'wana mingiseri a ngete ni kombela mi nga ri hlayi vito ra mina vala ku tiviwa okay a ku ni kombela mi nga ri hlayi vito ra mina kambe ni vutiseleni ka vativi va nawu na ti-retired magistrate kumbe ti-judge ku ri nawu wu ri yini loko munhu a violate bail conditions xikan'we na court order repeatedly
SAPS va ri loko va n'wi khoma magistrate wa n'wi humesa. Prosecutor se va ku na vona they opposed bail still magistrate hi ku tirhisana na muyimeri wa mihleketeleriwa wa n'wi humesa on which ground a ni swi tivi. Ku nga va ku ri na ku belana mati tingwenya ti etlela exikarhi ka swiyenge leswi swa nawu ke. I mani loyi a nga endleki ntirho wa yena hi ntiyiso kwala, kumbe SAPS, prosecutors kumbe magistrate. Loko ni vulavula so xigevenga xi onhe nakambe case yin'wana yi pfuriwile a xi se khomiwi. Ni ta yingisela moyeni. Hey, ta tika timhaka ta n'wina. Nongonoko lowu wa humelerisiwa hi Ncindani Eric Mavasa. Mina ni Khalanga Pet Mathevula hi hlangane na nongonoko lowu nakambe munduku hi ku tisela wona kusuka a studio 4A a Polokwane. Kambe sweswi hi le Giyani loko ni ku ni vona mfambisi wa mina a hinda. Loko ri la mavhengeleni phela wa swi vona hambi no n'wi pota we a ntivi mari tirhela kaya. Mara siku leri mi tiphina nongonoko Duma na mina na Ike Ngoveni wa London. Mina ni Khalanga Pet Mathevula nkese ni muhumelerisi Ncindani Eric Mavasa. Tata.